Rangut ki khna ki bana ka jala Meghalaya kan lit banya khun ha ka 47th Junior National Carom Board Championship ka banlong ha Mumbai. Habai kren beginong thok bor kino yalam chuka sang Meghalaya Carom Board Association kilai thu begini kino ya shimbenta kinmi na kani kanong ba ha ka atpu pratare ukalaling kot mentau banai. Kilong shu bakani ka tournament kan long nadu ka shitarik urumpang barkan kut hadu ka sautarik urumpang araja arplai. Jukot jongi pi akan kesini kalau ban pesawat pesawat ban penmerai sih pan sedang juga jelas jongi ba ke tim jongi juniors but youth kita ini akan buat kini ban siapa ka 47th Junior National Carom Board Championship te kan ke tim kan sa mi la saya kesini bahkan poi Mumbai akan lebih track nak mentah ke tournament keman sedang menduka sitrik atau ke sautrik ke kemokalong jing saya kini kena bagi donlah kami bagi select kita nak mentah ke sub juniors but juniors nomor kamu julang stem bermencoba kisah simi juniors sub juniors dari garung jengkelah ke stem nak kalian juga on dia Carom Federation apa kalau perlong ya ke juniors but youth kamu sih perlong ya ke sub juniors but juniors te nomor begini kena kita ingin ada ban select dari bulan September nak mentah balik nasional dengan sub juniors te ni ban sing ni ban upgrade iki ni ban ra iki nak keran ki ban sub juniors begini nak mentah ka under 18 kepada juniors but ini kepada juniors ni ra iki seki kamu cara youth kepada ki beri under 18 ni ra aja ke youth te kadang-kadang jenglet storm juga ASEAN ni berawai nomor kompetitif bila ada biar keren official dan bagi media trend like tu te how Brian Obama ni lelak pada 50th senior nationals but hak topor daga saat ini lah perpoi daga jengerap jengki perlu perzor jengerap jengki berdan sim ni lelah mempai ke tim setiap te tang hadin si benai jung benai nomor keladon saka veteran dari nak kenal saka jing mom don ni kapan sabka ni perhat antara ini kena berik jung nyim sim lapa iki veteran te dari nila bu jumut di ba lakum nung ngi ban pha iki sub juniors juniors jungi dari ke bawah nong karong jing kela ngi upgrade iki juniors but youth te dari hakir kesien mataru ni sem jingi sibun hak badai mapan but tak jenglet storm ni jong para members kibala mo sponsor ya kan ka jenglet jongi te ngila syua simram ni parlok parzor kenang ban la ban penuh orang yang tak jeng tu ngila bu nadu pastang ban simti ya kan ka asin